iyo nibutse ko Mana watanze umwana wawe ku musaraba imitwaro yanshaka yikorera yamfiriye ngo nkugwe kw'ibyaha mwami Imana ndakuririmbira uri nkuru mwami Imana ndakuririmbira uri nkuru bazoheza bavuge bati nimuringanize nimuce inzira mukure imitego mu nzira y'igihugu canje. Nkako uri hejuru kandi arengeye byose uwamaye imyaka yose izina ryiwe naryo rikaba rigeranda rwose nguko uko vuze. Nguko uko Umukama avutse undi ahantu hakirurutse kandi heranda nkaba kumwe n'uw'umutima utunuye kandi uciye bugufi kugira ngo ndemeshe imitima iciye bugufi ndemeshe kandi imitima yatunuye. Nkako sinzokwama ndiko ndagiriza canke ngo name nshavuye ahandi y'imitima yohava ishongera imbere yanje imwe mu z'ubuzima niremeye zikayoga. Iki ni igihe ciza cyo kwegera Imana, ni igihe cyo kureshwa n'urukundo rw'Imana nawe wowe uri mu ntege nke ugakomeza kumva ijambo ry'Imana.
ngo kubera inyungu z'Isirayeli zivuye mu bubisha narashavuye ndayihana ndayinyegeza kubera ishavu ngo ariko yabandanije ingaragarariza kubera inzira yohejwe n'umutima wayo. Iki ni igihe cy'ukwemera tukohererezwa n'Imana ubuzima. Igitondo ciza c'umugisha kuri wowe wese uhisemo kuyoboza Imana inzira. Imana ishingire kuri aka kigoro kwawe gakure ku imisuzuguro by'umwaka wose.
ivuze wabwo umunezero ukugwe ku mubabaro, imyuka mibi kugose uyikutseko, wihanamiye umutima wawe ubikugweko. Kuri uyu munsi w'151 turi ku munsi ugira kabiri dusenga dusemana guhe umutima wawe imitima yacu. Iki ni igihe cyo kunezerwa n'Imana, kanezerwa mu itegeko rya rudasumbwa. Imana ngo arabonye ubutagondwa izosi ryacu kwacu, reza yifatira umwanzuro wo kudusanga ikatugira neza. Reka guheranwa n'imyuka mibi. Turi gusengera mu izina rya Yesu Kristo, si mu izina ry'ubukomezi bwawe. Duhabwe umunezero ubwoko bw'Imana, duhabwe amahoro, duhabwe umugisha no mu bwiza. Akira ubuzima bwawe ubwegurire Imana. Uyu munsi w'151 bwira Imana uti ndi uwawe. Uyibwira uti ntacyo ntandukanya nawe. Wakira amashi yawe uvuga uti ndabicanga ndacikuye ko ndagwishyuye. Kirutse umutima wawe dusenge tubwire Imana ko tuhari kugira ngo itugire neza. Senga uyereke ibyawe, senga uyereke umugenzi wawe n'umwasi wawe. Itwikiriza amaraso meza ya Yesu Kristo. Uyu munsi ntuheranywe n'umubabaro n'umwe, n'umusuko yigwa ku mitima yacu kubwa mutima mwiranda. Mukama uninazo ko turi bazima mukuri ku ijambo ryawe. Ni wowe ushobora guhengeka ijuru ryawe.
tugirire neza mukaba dutandukanye n'abagome b'ubuzima bwacu abansi abadusharika dukure mu makuba y'ubwoko bwose dukure mu minwe y'abarozi turanse gupfa bukwe nabo turabyase guhererwa nirirenga utabwiye Imana makuba yawe ukareka aradudubiza mu mutima bari kubibwira Imana bari kubyereka Imana utibibone bari kubyereka Imana utibikora irashoboye uyo ni wo mutima dufise muri uyu muturuturu mukama uwo ni wo mutima turengukanye imbere yawe ubwoko bwawe kuri munsi w'151 duhumugisha amaraso ya Yesu Kristo nadutwikire rwose kama Yesu ijambo ryawe niribe muri twebwe rigwiriye rwose Yesu ubushobozi bwawe niwe muri twe Yesu ubudahangarwa bwawe budukikize turindwe guturuka buka tubatahabanya duhe mutima w'umweranda akomeza twigisha akomeza tunagura akomeza dusanasane twemeye kwambura umwambaro w'icangaro turawutaye twambuye umwambaro w'ikimuvumo turawutaye twambuye umwambaro uciritse turawutaye twambuye umwambaro ukomeza Yesu Kristo mukunzi mwiza mutima w'umweranda nakomeza nyene atunagure atwigishe atubohore twemere kukubera abana nawe tubera umubyeyi ibyaduterwa bitsinde ibyo turemena neza bitsinde akanwa kose gahagurukiye kutubwira nayo turagacecekeje mu izina ryawe Yesu Kristo mukunzi mwiza amen amen alleluia igitondo ciza cy'umugisha komeza mwakira isezerano rishasha ry'ubutabazi vuguti sije ngiyo ni Kristo abahuti nikwine ko sutugurika nikwiye ko mabara nikwiye ko ngoga uyambura ibintu byose bibi uyambike byiza ufitiye ku burenganzira mu izina rya Yesu Kristo amen.